siyabusela abazalwane nabathandekayo bantu abahle kakhulu baNkulunkulu. Sibusela sichapha khona eCathedral yethu iAll Saints leSembabane naseSwatini Diocese yaseSwaziland. Sibonga ngedini losinikele ithuba abazalwane ukuthi besingahlanganyela ndawonye kulena nkonzo siqhubeke simkhonde uNkulunkulu noma singekho esontweni sisendaweni lethu letiyahlukahlukene nalasikhona khona siyaqhubeka siyamdumisa siyambonga siyaphakamisa uNkulunkulu ngoba sinaye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Namhlanje abazalwane isonto lesithathu kulenti njengoba lenti ngemashumi amabili kuyo iminyaka yendlovu lenkulu eminyakeni emakhulu nemashumi amabili nakubili. Imfundo namhla abathathekayo itholakala ekhasini lemashumi amabili nemfica kwencwadi yethu imfundo yangeminyaka ngeminyaka bese lencwadi yethu inkonzo itholakala ekhasini lelikhulu nama-6 nesiphohlongo. Siyethemba ukuthi abazalwane bayakubona ukuthi bahlanganyele kanye nathi sisakhona sikudumisa uNkulunkulu. Imfundo tethuba namhla abazalwane ngalo hlobo sekuqala siphuma ku-Isaiah safuze emashumi amahlanu nesihlanu. Siqala ngemfundo esahlukaneni sekuqala siyofika esahlukaneni semfica. Lihubo abazalwane lihubo lemashumi lasithupha nesithathu siqala ukufunda esahlukaneni sekuqala siyogcina esahlukaneni sesiphohlongo. Lesibili-ke isifundo sesibili sitholakala kwaseKorinte isahluko sekuqala kutholakala kwaseKorinte bekuqala sahluko selishumi siqala ukufunda esahlukaneni sekuqala siyogcina esahlukaneni selishumi nakuthathu. Bese-ke livangeli bathathekayo livangeli ngelathi sakwalokhalo mgcwele sahluko selishumi nakuthathu siyaqala ukufunda esahlukaneni sekuqala siyogcina esahlukaneni semfica. Ingoma-ke bazalwane liyawandulela livangeli ingoma yesithathu lethi sinelidolobha leliqinile noma leliphakeme. Sinelidolobha leliqinile noma leliphakeme. We have a strong city. Inkonzo yethu-ke bazalwane namuhla siyethulelwa umfundisi Sibudla Cebo, umfundisi Dumisani Mabuza kanye-ke nababe Cyprian Dlamini. Siyethemba-ke bazalwane ukuthi sisanethulela lenkonzo litawuyithokotela kakhulu sihlanganyele ndzawonye simkhonde uNkulunkulu. Siyacela ukuthi nani lapha emakhaya la sihlabela khona nihlabele la siphuma khona nivume kude ukuthi into yokuva mnanzi bayo lenkonzo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Sitawusho umthetho lelishumi bazalwane litholakala page 140 elincwadi yethu yokuthakaza. Lalelani imithetho uNkulunkulu layinikete abantu bakhe niyigcine enhliziyweni zenu. Mina ngiyinkosi uNkulunkulu wakho ungabi nalabanye bonkulunkulu ngaphandle kwakho. Amen. Nkosi sihawukele. Ungadedeli lutho lube sithombe ulikhonde. Amen. Nkosi sihawukele. Ungaliphathi ngelide ligama lenkosi uNkulunkulu wakho. Amen. Nkosi sihawukele. Ulalo usuku lwenkosi uligcine lube ngcwele nemalanga lasithupha ekwenda umsebenzi wakho. Amen. Nkosi sihawukele. Hlonipha uyihlo nenyoko. Amen. Nkosi sihawukele. Ungabulali. Amen. Nkosi sihawukele. Ungaphini. Amen. Nkosi sihawukele. Ungebi. Amen. Nkosi sihawukele. Ungafakazi ngemanga. Amen. Nkosi sihawukele. Ungabi nemona ekwalabayo. Amen. Nkosi sihawukele. Bazalwane asivume intondo tethu siqinisele ngalokuqinisekile ukuthi ngemithetho yaNkulunkulu siphile ngelothando nangekuthula nabo bonke bakhe. Isonzela kuwe
osezulwini siyatithoba siyabonga ukuthi sisondele kuwe ulicala lethu sozile ngicabangana ukukhulumana kwenda nangakwenzi ukufanele sikwende enza indoda lakho uKristu sethu senzele konke lesekwenzile sesenze khona ngokuhamba nokushayiswe ukudedela somandla lothethelela bonke amaphepha ngeqiniso akasihawukele asithethelele intono yethu asikhulule kudo asibise asiqinisekile bonke asigcine nasempilweni kunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Singawusho kanye kanye umthandazo wanamuhla esitawuthola ngekhathi kuma-pew sheets ethu na semaphepheni esiwathulile ayo imithandazo yanamuhla. Umthandazo wanamuhla sitawuthola khona kuma-pew sheets ethu nakiwo amaphepha esiwathulile nakinto incwadi imifundo yanamuhla. Siyathandaza uNkulunkulu welungalo ungapheli kusukela endulo solo ubhelendeleni uzenzela abantu bakho njalo uma balahleka. Yenza futhi uvuselele isipho sensinziso kude sithele inthelo ekuphenduka ngaJesu Kristu umsindisi wethu. Ila inze abuse nawe namalondwele uNkulunkulu munye njalo naphakade. Siphinde sivusele sinibingelele bathandzekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Sikhona la eCathedral All Saints isonto lesithathu-ke kulethi bathandzekayo. Tifundvo ke njengoba bese sesitimemetele satifundza sekucala ku-Isaiah sahluko se-55 sahluka nasekucala kuya kusemfica sase sithola likubo ne-63 saqala evesi lekucala sakudlula nesiphohlongo sase sithola-ke isifundo sesibili saphuma incwadi leya kubasekorinte incwadi yekucala ke leya kubasekorinte sahluko selishumi saqala-ke evesini sahlukane sekucala sakugcina leshumi nesithathu sase sithola-ke ivangeli ngekulandzisa kwaLuka lomngcwele isahluko selishumi nakuthathu saqala evesini lekucala sakugcina evesini lekufica. Isihloko sethu-ke bathandzekayo namuhla sithi-ke lenti losiyisa ezingeni lelisetulu. Lenti losiyisa ezingeni lelisetulu. Kulamasonto namabili-ke ledlulile bathandzekayo sibuke kulenti saqala sabuka ngalenti loholwa nguNkulunkulu noma lothutshwa nguNkulunkulu sase siphinde siqhubekela siya kulenti naNkulunkulu loyethembekile lalapho sikuthathwe khona ngokuthi ufuna lo lenti lo lesingene kuye wa-2022 bathandzekayo sesike simende abe kulenti lotawuba kulenti lonemehluko etimpilweni tethu. Sikhule sisonzele kuNkulunkulu sitisonzele kuNkulunkulu sibone impilo yethu impilo leguqukako kamoya nekumsebentela uNkulunkulu wethu kube kumsebentela lokunemehluko lokuphakeme kunanasicala lomnyaka. Siyadzinga ukuthi sibuka ukuthi ngabhebhedwane lakaqala nanyalo nase simcedza lethi singena esikhathini seliphasika siubone lo mehluko kokukhula kwethu enkosini kulesi sikhathi sekuzila kulesi sikhathi sekuhlala evini kulesi sikhathi bazalwane sekutithiba sikhathi sekuthandaza netisonzela kuNkulunkulu sitibone singemaKristu lasicinile kwenza nawuqala lomnyaka sakhiwe safananiswa naKristu nebungcwele nenkhatimulo yakhe ibonakale ngekhathi kithi ngoba mloko phela inhloso yokukholwa kwethu bazalwane ukuthi sifanane naKristu tinsuku ngetinsuku sisitibone ngisho ekumsebenteleni uNkulunkulu sifanana naKristu ekuthenini sitinikele ngalokuphelele ekumenteleni umsebenzi wakhe uNkulunkulu. Ngoba bazalwane lekholelwa kiko ukuthi nawungumKristu nawungakhuli ekukholweni kwakho uyafa uya emuva uyancipha ukukholwa kwakho kuyehla ukukholwa kwakho. Manje sibikiwe bazalwane ngokuthi sibe ngamakholwa lakhulayo. Uma-ke bathandzekayo sibuka isifundo sekucala siyabona lapho kokuthi siyabidwa sibidele ukuthi somele uNkulunkulu side kuNkulunkulu side
ukholwa, site uNkulunkulu, site ugcwaliswa, site usutsiswa, site udla mahala kuNkulunkulu ngoba sidinga ukuthi sikhule kwakamoya, sidinga ukuthi senyuke kuKristu. Sibhidelo abazalwane ukuthi sikhule kuthi site ukhona ukuthi sibe imvubelo emhlabeni, kuthi umhlaba utawusondzela kuNkulunkulu nekuthi babone bufakazi bemsebenzi waNkulunkulu nemusa waNkulunkulu losetimpilweni tethu. Sibitiwe abazalwane ukuthi silusite umhlaba ukuthi usondzele kuNkulunkulu, usondzele kuKristu asenesikhathi sekutholakala asengumsindisi, ngoba sitawuphela lesi sikhathi bese kufika isikhathi lapho asenta khona asangimehluleli ade wehlulela umhlaba. Sibitiwe bazalwane ukuthi siphushe sichilitele tive ukuthi tingene ekuphendukeni, tiguqulwe, tifune buso nenthando yaNkulunkulu, siwuguqule umhlaba ukuthi kucabanga kwawo kufanane nekucabanga kwaNkulunkulu, njengoba lisho leli ukuthi kucabanga kwaNkulunkulu akufanani nekwethu. Ubitelwe kumhlaba bathandzekayo ukuthi uguqulo kucabanga kwawo kuthi letinkinga letiningi letisikhungethe titewuncipha ngoba sibantu sesicabanga ngendlela uNkulunkulu lasibiteke ukuthi sicabange ngayo, hayi indlela umhlaba losichilitela ukuthi sicabange ngayo. Sitawuguqula ke umhlaba bazalwane ngokuthi kubonakale tithelo tekuphendvuka tiphuma kithi, tithelo tekukholwa, tithelo tekumethemba uNkulunkulu. Lenamuhla sitibona letithelo ukuthi tiyasweleka ebandleni bathandzekayo. Ongabude nje sibuphi bunye kuleti nsuku lesikithu, sekude kahle bunye ebandleni, sekude timangaliso ebandleni, sekude nelithando lesibitelo ukuthi sibe ngilo, sekude nekhaphukhaphu neshisekelo lesi sinasifunza incwadi yento, sithola libandla lakudzala lakuqala lelalinalo tonke letintfo, lineshisekelo, linelithando, linekhaphukhaphu, linekutimisela, linebunye, likwenteka timangaliso ngenxa yokuthi kwakubhekiswe kuso kuNkulunkulu. Namuhla wonke umuntu ufuna ukuthi sibuke yena sinakela esikhweni sethi sibuke sibheke kuNkulunkulu, sithole indlela yethu kuNkulunkulu. Sibitele abazalwane ukuthi siliguqule libandla ngokuthi lize libe kulobo uNkulunkulu lafise ukuthi libe ngiko, lite ukhona ukuthi liwende umsebenzi walo emhlabeni. Siyathi ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu unemandla ekulivuselela libandla ngokuthi libe kuloko yena lafise ukuthi libe ngilo, ngokuthi lilandzele imiyalo yakhe, imithetho yakhe netimiso takhe. Simakadze kwethu lomuhle bathandzekayo. Nasilalela ke lihubo lanamuhla liyasitshela ukuthi kufanele simlambele uNkulunkulu, kufanele simfune uNkulunkulu, kufanele sizindle ngaNkulunkulu, sentele ukuthi imiphefumulo yethu nemitimba yethu ite ukholwa, ikholeke kuye, ibambelele kuye, isime kuye, iphile kuye, ngoba nasena njalo sitawukhona ukuthi simdumise, simbonge uNkulunkulu, simphakamise njengoba uNkulunkulu lophakeme. Nasimdumisa simphakamisa nathi sena njani siyaphakama bathandzekayo, size sifike kusimakadze nemiphefumulo yethu ithole kuthokotiseka, ithole kujabula. uNkulunkulu ke bazalwane uhlala njalo alusito lwethu, uhlala njalo angumcondzisi wethu, kude kokuthi site ukhona ukuthi ngaye sinyukele ezingeni leliphakeme nasezingeni elisetulu. Kufanele ke imvumiso yakhe ihlale isempilweni wethu mangabe sibazalwane labahleli kulendzawo lephakeme. uNkulunkulu lasibitela ukuthi sibe kiyo ngoba simbona uNkulunkulu bakhe, siwabona amandla akhe, sibona uthando lwakhe, sisibona sihawu sakhe. Singalingisi Israyeli bazalwane lowathi ahamba naNkulunkulu, aphila naNkulunkulu, kodwa wehluleka kuthokota nekubonga, wadwala kukhatsa, wadwala kukhala, wadwala kukhonona nako konke lokunye nje bazalwane lokwaba khona ngaleso sikhathi. Nasifundza-ke isifundo sesibili Pawulo siyamuva naye uyasiyala ukuthi asingamlingisi Israyeli nakaphuma eGibhithe, wathi nakaphuma aphuma laseGibhithe avele sethembiso, kwatholakala ukuthi ahamba naNkulunkulu kodwa akazange akuthokotele kuba naNkulunkulu, akazange akujabulele, akazange abakhe budlelwane lokuphilako naNkulunkulu. Khatha loNkulunkulu ahamba nabo abedlulisa etimeni letimatima ayinsika
balinda emini nasebusuku aletshe ekuhluphekeni kwabo lebe bakwenta njengona bebabheka uNkulunkulu nabadzinga bathi bangasitakala bakhweshe babuyele bayofuna tithixo tabo bangafuni kuba kuNkulunkulu bathandekayo balingisa nje bantu balesi sikhathi leNkulunkulu nelisotho nebazalwane babakhumbula mzukwana abahluphekile kuthi lesikhathi into ihamba kahle bakhweshe bahlale lapha khashane kuze kufike isikhathi futhi sithi bangene lokuhlupheka bakhumbule ukuthi hey ulibandla liyasitana babuye bagijima uNkulunkulu uyasitana uNkulunkulu akazala ukumthokozisa lo bazalwane kangawo basiyeva ukuthi bagcine bangangeni evele sethembiso ngoba behluleka ukuthi uNkulunkulu bamatise uNkulunkulu babethembe uNkulunkulu baphakamise sibitelwe ke thina bazalwane ukuthi sisonzele uNkulunkulu ngato tonke ikhathi siyasonzele kuye letikhathi tekuhlupheka netikhathi tekuhlushwa sibitiwe ukuthi sende inthando nemithetho yaNkulunkulu ngato tonke ikhathi singathi changes hayi uNkulunkulu utazivumela sende noma abe yini ngokuthi awusithethelela asifune nikwenda lokuhle sifune ukuthi noma singabasibo bantu labahle kodwa sende lokuhle uNkulunkulu lesathiwa ukuthi tamthokozisa kumjabulise singakhodi nabanye uNkulunkulu njengoba sekwaguquka kulethi insuku sekwagcwala tinhlobo tonke tabo uNkulunkulu lesikhontako bathandekayo tinto lesiphakamisa ngentulu kwaNkulunkulu sibeke eceleni yena uyaphinda uNkulunkulu ukuthi kuko konke asiphakamise yena sithi sikwenta sikuthanda konke lokunye kodwa sibe siqale kuye saphakamisa yena sathatha yena kakhulu kunako konke sabuyisa nemiqondo yethu kuye futhi kumelula ke bazalwane sahamba la endleleni kokuthi sikwe sigileke sicabanga ukuthi solo sendleleni lengiyo kodwa nasilalela sawuliva neliphimbo laNkulunkulu selisiyalathi sesiyalahleka sesiyaphuma endleleni sikwazi ukuthi sibuye endleleni siqhubeke siqhutshwe live laNkulunkulu siqhutshwe umoya waNkulunkulu ekuthenini sendelo kuhle nalokulungile phambi kwaNkulunkulu ngoba asifuna ukuthi athokoze yena ngathi asifunzeni ke bazalwane kuIsrayeli singathi uNkulunkulu simfune ngetikhathi nje sekuthiwa ngithi kodwa uNkulunkulu sifune kuhlala kuye njalo etikhathini tonke ngoba yena uyahlangabezana nezidingo zethu yena uyasenda sibe banqobi yena uyasenda ukuthi siphakame sibe ngetulu kwemagagasi lafuna kusigwinya nekusimida uNkulunkulu uKristu ke bathandekayo uyasitshela ukuthi nasakhuluma nebafundi bakhe evangelini namuhla ubatshela ukuthi kunesidingo sokuthi bantu emhlabeni wonke bawuphenduka kanjani abantu ngekuthi balithole livi laNkulunkulu levela kithi bawathole amaqiniso bawabone futhi emaqiniso kithi siwaphila uyaveta ke Kristu ukuthi kuze ukuthi sibe bantu labakhula sikhulele enzaweni ephakeme kufanele ukuthi sibonakale sinetithelo tephenduka empilweni yethu kutethi sikade okufanana nalesihlahla semkhiwane lethiwa safuna wafuna tithelo tangabonakali kwaze kwafika isikhathi sethi cha ungcono salo sinqunywa sisuswa lesihlahla ngabe wena uyathela yini noma sowuvele umele kuthi uNkulunkulu salo ajuba asusa athi hawu lesihlahla lesi asinasithelo tithelo tephenduka tithelo tekholwa kuyabonakala yini kithi bathandekayo umhlaba uyasidinga ukuthi siuvetele tithelo tekholwa kude ukuthi umhlaba ude uguquka ngoba thina bazalwane siyincwadi lebhaliwe yabhalwa umhlaba ngokuthi ngayo uwathi ubone ukuthi uNkulunkulu usipitele kuphi sibantu labaphila kumhlaba kwangathi ke besingasithatha abazalwane lesikhathi salethi lethi ukuthi kube isikhathi sekukhula kube isikhathi sekuzila isikhathi sekupha isikhathi sekuthandaza lapho sitawukhula khona enkosini kwangathi besingafunda ukunikela ngalokuphelele kuNkulunkulu kude kokuthi siguqulwe siphinde sisetshenziswe ludumo lwakhe kude singathi live litewubantu ukuthi ukhona uNkulunkulu lophilako lofanele ukuthi akhohlwe abantu bonke wakati ke bazalwane kulisonto lesithathu kulethi lingaba ngelibusisekile kini lithokoza njabula lapho nikhona nisibukela nilalela lena nkonzo nikhule uNkulunkulu nikhule kumatini uNkulunkulu nitilambele tilangadelele tithelo takamoya uNkulunkulu asiphakamisele enzaweni ephakeme simkhombise simbonakalise yena bantu bamathi uNkulunkulu wetimanga uNkulunkulu lophilako uNkulunkulu lonemandla lokhona emkhathini wethu
uNkulunkulu wensinziso yethu, uNkulunkulu lesihamba naye, lesiphila naye nalesiphila naye, egameni lenkosi nemsinzisi wethu Jesu Kristu. Amen. Asithandaze. uNkulunkulu welithando lowethembekile, usibusise ngenceku yakho leyindodzana, kude futhi sazi ukuthi bantu bakho sibakhonde njani ngemthetho nemusa. Siletha tidzingo tethu nalabanye, sitinikela kuwe ngekukholwa nangemsandla. Sifuna ukuthi siphiwe emandla ekuhlangabetana nalo. Nkosi Somandla, uyabala umise tinsuku tethu tekuphila ngekwenhlakanipho yakho. Sipho tinhlitiyo letiphendvukako, singade silahlwe nalelive leludlame nekuhlupheka. Kude sibambelele, siqine kuKristu, siphile sisinziswe. Nkosi ngemsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi yemusa, awuthokotiswa kufa kwalabanye, kepha ufisa ukuthi bangafi bangakaphendvuki. Niketa abafundisi nebashumayeli sibindi sekuyala ngesono nekufa. Phani bonke bazalwane emandla ekumelela lo mlayelo. Ucula toni tite ekuphileni ngekumenyitelwa kwaKristu, lokhulula labangakalungi. Nkosi ngemsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Babe losezulwini, lonza abantu bakho ekubili nekungethembeki. Ipha emakhaya ethu abe tindzawo tekucondziswa nekulungiswa ngekwelivi nekutitsiba. Ugcwalise imishado yethu ngekwethembeka neluthando. Hlanganisa labo lesebacabene lalabanye, lesebalengela ekwehlukaneni. Uphe batali kubambisana kude bakhulise kahle bantfwana babo. Nkosi ngemsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. uNkulunkulu wabo bonke, umisa umthetho hhayi ngekwentsandvo yetoni, kepha ngekwemtsetfo wakho lowentelwe bonke bantu. Khanyisela labasemagunyeni kulelive nalamanye emave ukuthi bahole ngebucotfo nekulunga kubo bonke bantu. Yenta kwabiwe umcebo ngendlela letakuphakamisa bonke bantu. Letha kuphela kuto tonkhe timbi, usisite kutsi sisebentele sifune kuthula lokungiko lokuvela kuko. Nkosi ngemsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi legcwele, khumbula abantu bakho labakhala bacela sihawu emhlabeni lapho kudzilitwa imibhoshomo netoli tisebenta tenta bumnyama. Yephula labo labadzinga kuphiliswa, insinziso noma kududulwa. Ubaqinise kude babheke kuwe lapho badzinga lusito ekuguleni, kuhlushwa nekulahlekelwa kwabo. Sisite sithole kukhosela nekuhlala kuwe, sisabhekene nekugadla kwesitsa. Nkosi ngemsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi yekuphila, usilethe kuwo umvini wakho, wasibita kutsi sitsele titselo letihle. Yemukela kubonga kwethu, sibonga kusibeketelela kwakho. Usiphe kutsi nathi sikhombise uthando nemusa kuko konke lesikwentayo nalesikushoyo. Qinisa emasakramente ethu anamuhla kutsi aselekelele sethembeke kuwo. Alethe kuthethelele, kuphiliswa nekubuyisela kwalokulahlekile ngawo umtimba nengane. Hola Archbishop, umbhishobhi, bafundisi, bashumayeli, baholi kanye nebazalwane bonke ukuthi sibe bafakazi labethembekile baJesu Kristu ngekolupito neligcobo lwakho, nekuthi timphilo tethu tifanane neyakho. Nkosi ngemsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. uNkulunkulu logcwele, asikafanelwa lutho ngaphandle kokwahlulelwa netigemegeme nentono tethu. Kulesikhathi salento vula emehlo ethu kude singathatsi kulambi lulaka lwakho, kepha ngekomsa wakho
sifune kulungisa tindlela nekwenta kwethu. Sihlose ukuthi udunyiswe ngathi njalo. Nkosi nemsabako. Yiva ukuthandaza kwethu. Somandla. Wahola abantu bakho baka-Israyeli bendlula lwandle, wabondla nasendle, wade wefikisa eveni lesithembiso. Nathi ngokwethembeka usiphilisile ngaJesu Kristu ngemasakramente akho embhabhatiso longcwele nesidlo senkosi. Yemukela tibongo tethu ngemsa wakho kulabangcwele lasebaphumlile ekusebenteni kwabo. Usiphe emandla ekwemusa wakho ute usifikise nathi ekhaya ezulwini. Ngaye yena loyo Jesu Kristu, indvodzana yakhe, inkosi yethu, lophila abusa kanye nawe namoya longcwele uNkulunkulu munye waphakade. Amen. Amen. Bandla usukuma sewuphela uthula. Thandaza kanye sithi babe bikani mandla sinikela kuwe Jesu Kristu Nkosi yethu kube sinomhlatshelo lophilako sithumele eveni emandla bakho longcwele abe sibelele lidumone Nkosi bakho. Thandaza we-Afrika ekhasile mashumi ayimfica nalunye. Thandaza kanye sithi uNkulunkulu sese Afrika gcina abantu abayo hola abaholi bayo kuyiphe ukuthula naJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Babesomandla injongo yakho ukuthi bonke abantu bahlale bamunye. Siyakubonga Nkosi ukuthi utawuphela konke ukulwa nekuhiletasana emhlabeni. Sikubonga nangesipho sakho sekuthula. Zelake umusa wakho kulo lonke live apha endleleni yemiyalo yakho ihlale ndzawonye ngekuthula nangekulungisa nangekukhululeka ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Esenza ukuthula kwaNkulunkulu lokwenza konke kuyatigcina tinhliziyo tethu nemicabango yethu. Singathi simthanze uNkulunkulu kanye nayo indvodzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendvodzana amalo egcwele asibe kithi njalo. Amen. 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 Siyabonga kakhulu bezalwane ukuba kanye nathi kulena nkonzo. Siyethemba ukuthi iphakamisile emoyeni. Yakuthanda futhi eTibet Malathe nasemsebenzini waseMalathe. Siyabonga kakhulu ukuhlanganyela kanye nathi. Siyacela bezalwane ukuthi niqhubeke ninatise labanye ngaleti nkonzo labo lapho ngomshina. Kude kuthi nabo labakhashane bakhona khona bakwazi ukuthi babe yingxenye yalo bathathe bayo bakwazi ukuthi nabo bathitheke bathatheke baphakamiseke emoyeni ludumo lonke esilunike Jehova simakathe noNkulunkulu wethu ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Bazalwane abathathelako hambani ngokuthula nangothando loselelelayo Nkosi. Egameni laKristu. Amen.